大家平安，家家vai tu chua kajam naman nama kajinana sulibat. Saka tu chua kajam naman naurita supina kainwa cemas imazai tua senai tua cemas. Imazai tua taitai saka tapuru saka wunma sulajan imazai tua ita karam pacu tapuru katu shiva karam. 诗篇116篇1至19节。Kiliva akan toa cemas, ayat toa na kiparikut di maju dan noken. Saka kirandanda toaku ki aung. Toaku si ki aung nganga daya maju. Na marava di maju kiranda dan noken. Maru pinalingunan nangaken noa macai. Maru pina serman nangaken noa na rimingku ta zemzeman. Saka nama pedu aku warung tuaku rekutan katuaku maafusam. Na kiau ngaken tua cemas maya tucu. Cemas kiau ngaken danusun. Pas elingu akan nayaken. Ru sarselan na cemas saka nangwa arawas ada cemas ru paura. Tuaya cemas kipariku setuan kano kinirangzan na cau-cau. Saka pinas eling akan na kemasi tua na arminikut. Izwang aku sulibatan ayat tua nangwa arawa sa cemas dan nuaken. Pinas eling angaken nua cemas sa kemasi tua si pacaca ya si serapai. Sake surusui. Sake papu picuri tua ini kaku si secakudusan. Mavanai cu aku sinika makaya balut i ayau tua cemas katua cau-cau i kacauan. Aicu masura makan narawat naya kena ibu lakwa inika na mauma laku paparanges. Nekano na kemiranges cau-cau naya kena ibu masaku rekutan lakwa na masaru akan sakamaya toa cemas. Pinapumangwaan akan noa cemas. Toa nama pakakai jua-jua. Saka aki kena uri kemuda no marwa benaret ayau. Uri semiding akan toa na mapelu toa kurvan na kukupu pasa toa cemas. Marva tua pas eling ni maju. Uri pasusu akan tuaku siniki etses daya maju. Itua kina epu-epuan noa piniri ni maju ta'ala-ala. No patsuna cemas macai noa macicidil. Tua piniri ni maju ta'ala-ala. Na sema itu rawas tua warung ni maju. Cemas su saskaulan akan. Aicu tiakan kisasuarakan te kina kiskau leca nusun. Ayat tua su pinas eling angakan kemasi tua si serapai. Manasika cemas uri patawang akan marwa danusun. Uri kiaung akan danusun. Uri pasusu akan tuaku siniki eses danusun. Itua kina epu-epuan nuasu pinili ta'ala-ala. Uri talu zuazuang akan itua su uma i Yerusalem. Pasusu tuaku siniki eses kai. Aicu kainwa cemas sinwich kimazai tua 诗篇116篇1节到19节。都出kajam-jaman asini patarban dan uten 全然委身，
全然委身。一旦我们选择跟随上帝，就必须把整个生命委身给上帝，让上帝引领我们，在一生中逐步经历上帝的带领，我们也会渐渐认识上帝，进而更加委身于他。身为基督徒，不应该只是到教会参与主日礼拜而已。如果不是发自内心的敬拜，那也只是一种形式而已。在信仰上，我们必须投入、委身，在各种经历中认识上帝。或许每个人的经历都不同，对上帝的认识也不完全相同。不过，这更证明上帝是人不可测度的上帝。也因此，我们只能全然地投入、委身，让自己越来越认识上帝。Sinaya tantin tu soka zaman-zaman na sini para loyangatan pazazika tantin pasamarau tanutin. Nuna kejadian natin tu atia cemas. Aminangata kiparain tu atia cemas. Namakayati na masiswa tu atia 全然的投入、委身。Sakana tamakayati na takamelang tua tia cemas, tua kilivak, aru salaselam, aru paura, aru kilivakan, aru pasailing tanutini mazeka cawana temalasidilam. Saka akitina makaya matutsu 全然投入委身。Ayaya tanutin saka latinana terpacai akijajaran tua tia cemas ayaya pasamarau tanutin， 让我们能够全然的投入委身，让我们能够越来越认识上帝。Sinaya tanutin tu soka zaman-zaman. Saka tu soka zaman-zaman aruta kini menemin tayau。对于信仰，我有真正委身、全然投入吗？我有因而经历到上帝的同在，并且更认识他吗？ Sinaya tantin tu soka zaman-zaman aruta kin menemin saka kai nuli。 上帝呀，我愿意在信仰生活中投入敬拜和各样服事，愿你帮助我在当中不断经历你的恩典、怜悯与慈爱，也能更认识你，并更依靠你。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kajian nama selang sumupu akilarai tu kainua cemas masarakan carana pupi surangatin carana kipaparang zangatin carana terpasangatin tu kijajaran tu kipusensengan tu kiskal tu cemas nu nama tazwa uri takmelangatin tapupi sulitin takimerang zata saruan saka na mapasusu sana mapasa itata kini kacawan ayakana papupisur tisu na tiakan saka mali-mali tutso atia kini tulu lamunana suliva tutso atia kini adavan taja 平安